Hello friend, uyu munsi wa none mbazaniye icyamamare, ngiye kubagezaho amateka y'icyamamare bita Mr Beast. Uyu niwe mu YouTuber wa mbere ku isi guys, niwe mu YouTuber wa mbere ku isi. Ubu tuvugana agejeje miliyoni 320 guys. Abantu mutari mumuzi mbazaniye agashya guys. Uyu ni umunyamerika utuye muri leta ya California, akaba ari we mukire guys ukiri umwana. Uyu ni umukire ukiri umwana, afite imyaka 26. Yavutse tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu mu cya 1998 guys. Ni umwana muto uyu nguyu, nta nubwo arashaka umugore guys, kugira ngo mwumve ukuntu ibintu bikaze guys. Uyu niwe mu YouTuber wa mbere ku isi kuri miliyoni ze 320. Ese ushobora kwibaza se Mr Beast ubundi ni muntu ki? Amazina ye ni ayahe? Yatangiye ati? Guys, Mr Beast ni umuntu watangiye YouTube ye cyangwa se YouTube channel. Yatangiye gushyiraho video 2012 guys. Nimba uri umuntu uzi imibare, fata 1998 ukuremo, ufate 2012 kuremo 98 guys, urahita wumva imyaka yatangiye gukora content guys. Akaba yaratangiye kuri content zimeze ute? Yatangiye ku ma content ashyiraho za game, za video game ariza ya uploading, ngira ngo muri buze kubikurikirana, abantu muri bugira amatsiko menshi muze kureba content yatangiranye guys. Yatangiye agira ute? Ashyiraho zira video game. Ubu ngubu akaba akora iki? Akaba ari wa muntu noneho akunda gusura ibintu bya mining guys, ibintu bya mining. Ubu tuvugana Mr Beast afite sinya imeze gutya MB cyangwa se Mr Beast niwe muntu ufite sinya imeze nk'izina rye. Amazina ye bwite yitwa Jimmy Donaldson nuko mubyumva guys. Akaba ari umwana guys, niwe mwana wize ahantu hasanzwe, yize muri Greenville Christian Academy guys. Uyu mwana yize ahantu hasanzwe, ariko ku myaka ye 10 n'ingahe yari yatangiye gukora iki? Ama videos guys, muze kujya kureba neza. Uyu Mr Beast yakoraga ibintu bya vlog cyangwa se agakora gaming guys, ibintu by'amagame. Akaba afite website. Ikindi wamenya kuri Mr Beast, afite girlfriend guys, afite girlfriend. Ushaka kureba nta nubwo ari mu bio life ye bwite, wareba umusore wo kuryoshya imyaka 26 guys, yirwana n'umukobwa umwe, ntago ari umuhehesi ku mafaranga guys. Icyo ugomba kumenya kuri Ikindi wamenya kuri Mr Beast guys, yagiye atwara ibikombe bitandukanye cyangwa se biriya bihembo bya YouTube. 2016 yatwaye igihembo cy'ibihumbi 100, aba subscribers 100,000. 2017 guys, nyuma y'umwaka umwe gusa ahita atwara igikombe cya miliyoni. Nyuma y'undi mwaka atwara icya miliyoni 10 guys. Mu YouTuber ni mubi cyane, arakazi. Yagiye atwara n'ibindi bikombe bitandukanye. Ikindi kintu nshaka kubereka guys, mu masaha 13 gusa yakoze video yandika amateka. Yakoze video mu minota 20, yari yujuje miliyoni guys, yari yujuje miliyoni. Noneho video ye yarebwe cyane ni ya video ya nuza ya Squid Game guys. Yakoze video yigana Squid Game, ifite miliyoni 658 guys. Ikintu twakwigira kuri uyu mugabo ni iki rero guys. Ikintu twakwigira kuri Mr Beast cyangwa se uyu mu YouTuber wa mbere ku isi ni iki guys. Uyu mu YouTuber yatangiye ibintu bye ari umwana guys. Nawe iki ni igihe cyawe, nimba ufite umwana wawe cyangwa se nawe nimba ukiri muto ukaba urebye iyi video, tangira ukore iki? Ukore content guys, ukore content utitaye ngo ndi muto ndi mukuru. Wapi, kora content ntuzarambirwe. Kuva 2012 ubu ngubu niwe uyoboye guys, imyaka hafi ingahe yose. Urumva yatangiye kera guys. Ntugatangire channel ngo uhite ucika intege, ibintu biba bishoboka guys.
Ntugatangire cano ngo uhite wumva ucitse intege wabireka guys, kura imyaka izagera ugafate. Nicyo kintu mugomba kwigira kuri Mr Beast. Ikindi mube abakozi beza, mushake content zanyu. Mr Beast afite content ye, yirirwa mu bintu bya mining, nibyo yikorera. Video aheruka nk'uko mwabibonye yari yagiye mu buvumo, yari yagiye gusura ubuvumo buri ahantu kure cyane guys. Ndakeka byinshi washaka kumenya, ibi ni muri bimwe by'ingenzi nari nakusanyije ku myaka ye 26. Mr Beast icyamamare, YouTuber, content creator, akaba ariwe wa mbere uyoboye ku isi guys, miliyoni 320 guys. So guys, nimba iyi video igufashije wibuke gukora subscribe, tujye tubana buri munsi. Ndabakunda cyane guys, ciao ciao.